Kurumwe uria withiritwo akithinika ni kwaga kwa kurara na kinya bia kuria taunine ya Maua ni agwatite utethio bwa nyomba na bia kuria kuma kiri mubiashara umwe ntereu. Mubiashara uju Jackmart Electronics achiumiritie na gwakira mwekoro uju uria watezanirwe ni nja yawe na aria kinya aithiritwo akimugurira into bia nyomba. Dennis Mugendi na Ntetweji. Atwire nyomba gitara kana ta kiurune kia nyoni mwekuru uju gatindirika mianka nkuruki ya 70 tureni ya rongo ni mushini o Maua na kunio ntuba gutejanirwa tontu atona mwana yani ni nthata na ririkana kuririo aguri ntere ni cia ikamba indi nyumene engwa ni kwithirwa atagwatia kusoka guku kwao atano ngina bendi ya munda na kumutiga minyamarone bambita ndata bambita ina ngantona kinya wakorara ntona wombwediria kantata kakono okabwediria ogote ana aba bari kubondi bako ainu ti ondona ndi batono chana barotia ntona cha bantala chana bibakwire amukuro ntewe ntahoron ntuye kwa baba kwa kweto kugamo bantono chongo kwire ndedie kuon na nandi narwo ni kugwirwa mwana uria atwire iguswa aguciarwa nawe ni mubiashara ari nkuma Maua tawe Jackmart uria asiumiritie na kumwakira nyomba injega amugurira into bya nyomba ta miringeti, mattress, gitanda, itena bingi kumwita thinene iji atwire bitite ntuku ijile ithatu mama uyu bitwathirinde nejambira kwawe kukura sana mbendi mutegere alirara kione kana kininine ironda wire kanke yambone urako karangi nontu antira murio nkorone irio mbumbire kujarua ri natomba kujamo na bundi na manto ndivyo yo kuendelea ubai kurakwira watu tenda wema nenda zako ngore cyo munito mukaka ndone yato no chala kwire badiuka ndone antoide tunkona Juju uju nandi agutaukirwa ni kieba kiria atwire nakio kitharimo kirimo biashara Jackmart na buoritani kiria ntubonde. Dennis Mugendi, WERU TV, ntureni ya Rongone, mushini o Maua, kaunti ya Meru.